aha 27 by'okwezi kwa mukaaga Hakizimana Angela Kabagambe akiisyo gwa muheru ogu akazarwa 26 okwa kabiri omwaka gwa 1992 ekirikumanyisa ngu aferire myaka 34. Erizooba abanyabuzaare banywani be n'aba babaire nibamumanya baiterana Ekereziya ya Our Lady of Perpetual Help Nyamitanga Cathedral aho mu rurembo rwa Mbarara okushabira omubiri gw'omugyenzi. Ekitambo kya misa eki kyabimbirwamu Monsignor Father Sylvanus Ndugwa Vicar General wa Mbarara Archdiocese kandi omu butumwa bwe yashaba abaikiriza okuhamira omu kwikiriza kandi bekwase Yezu ahabw'okuba n'omuhanda amazima n'amagara. N'okushikiriza kwitu niwe muhanda amazima kandi amagara weena orikufeera omuri Kristo buzima nagumaga buriire omubiri nigutaana n'omutima omubiri gwona ogwensi gareegi konka omutima niguza omu mikono ya Ruhanga niguza kutuura na Ruhanga niguza kubarwaho omu bakiire ba Ruhanga. Ekitambo kya misa eki kyahikumu abantu nyamwingi kandi aba barimu abeeka abanyabuzaare abanyamukago banywani abiyakoze nabo n'abandi bingi. Abazaire be bayebaza Ruhanga habw'ekiconco ky'amagara ga Angela Kabagambe obiire ari ekyokureeberaho. Ati nekikumbuzabuza kyona konka omu kusoma kukwona bakasoma ekwasire omuzaire Bikira Mariya. Omwana ogu akantangaza omu myaka ye 6 kiyaba ati tukateza obusanga bwa black and white by then osanga hari akazu ka Bikira Mariya. Mfuuse mwana wanje ebisani byona alubamu kwagizuza ebisani bya Bikira Mariya atumanya tata nomanya nti kinaje kuzana asanga Bikira Mariya n'omuziire watwena. Akaba atakahereze kushoma kurungi yatunga omurimo aha TV West. Naguma nimubuuza konka Angela iwe notunga oto omurimo ko otakahereze kushoma iwe omurimo gutungira ota. Akangarukamu ekigambo kimwe yangira ati mani ate byanje nibikorwa Ruhanga. Omwaka ogw'2017 Angela Kabagambe akashwerwa Julius Hakizimana kandi omu kugamba kwe Hakizimana yamusiima ahabw'okuba omukazi emanzi omuzaire kandi ekyokureeberaho kandi obu barikwija kuguma nibiijuka ahabw'ebyo byakozire. Akana akunda Bikira Mariya munonga akegesa abaana baitu eshapuri hariho ebiro noshanga nibenda n'okushaba eshapuri itu abakuru turuhire kyonka nibagamba Daddy can we pray the rosary. Abantu batari bamwe na bamwe bagamba mugyenzi Hakizimana Kabagambe Angela nk'omuntu murungi ekyokureeberaho kandi orikwija kuba naijukwa abo birungi ebi yakozire omu bwire bwamazire omu nsi egi. Nkakora na Angela omu New Vision turi kukora na TV West obwire obwe ndi omu abantu abamwakire omu television twamutendeka television what she has done as a career. Angela was a hard-working person. Akana amanya kukora, arikumanya kukozesa amaani, arikumanya kunwana abakozi bagenzi be, kunwana n'abantu abebamba mureba ha TV. So in terms of career, she had a successful media career. Angela nkakora nawe television emwe and Angela ekinkumwijukaho ninga ekinkumumanyaho n'omukiwabira yetwire w'emico emirungi atiine kavuyo kandi akana akunda munonga edini
nambwe nitwe twatumweta Sandegi. Omubiri gw'omugyenzi Hakizimana Angela Kabagambe niguza kuziikwa izooba rya nyenkyakare omu disitulikiti ya Kisoro. Amakuru aga gashakwa Ian akankwasa abwa Tayari West omuri Mbarara.